On last Thursday night, here in our city of New York, a man who was 87 years of age died in his humble hotel room. His name was Nikola Tesla. Radijsko obraćanje gradonačelnika Fiorella LaGuardia stanovnicima New Yorka u povodu smrti Nikole Tesle. Gotovo simbolično najavilo je njegovo novo rođenje. Naime, nekoliko mjeseci nakon smrti, odlukom Vrhovnog suda SAD-a, Tesla je proglašen pravim izumiteljem radija. Bio je to samo jedan od 700 njegovih patenata. Nakon osnovnog obrazovanja u Smiljanu i Gospiću, pohađa višu realnu gimnaziju u Rakovcu. Stipendija Vojne krajine omogućila mu je studij na Visokoj politehničkoj školi u Grazu. Na drugoj godini studija Tesla se susreće s tadašnjim tehnološkim čudom, Grahamovim dinamomotorom koji pokreće istosmjerna struja. Dok je profesor objašnjavao način rada motora, četkice su iskrile i stvarale problem pri radu. Tesla je primijetio da bi motor mogao raditi i bez tih četkica. Profesor se obratio Tesli i rekao da je to nemoguće. Možda ćete napraviti velike stvari, dragi Nikola, ali ovo nećete unaprijediti. Instinkt je nešto što nadmašuje znanje, odgovorio je Tesla, te svim žarom prionuo na rješavanje tog problema. Odlučio je dokazati da ima pravo. 20 sati rada dnevno, tijekom 12 godina, dovelo ga je do rješenja. U to vrijeme Tesla je spajao filozofiju i književnost sa znanošću. Znao je desetke knjiga napamet. Voltera i Goethea recitirao je u parku u Budimpešti. Slike koje je vidio bile su savršeno jasne. Štapom u pijesku nacrtao je dijagrame. Bio je to indukcijski motor pokretan izmjeničnom strujom. 1883. ostvario je svoj san. Do tadašnje spoznaje i znanost okrenuje na glavce. Ovo otkriće potvrđuje tvrdnju da nije izumitelj, nego otkrivač novih principa. Bio je to jedini patent koji je zaštitio izvan SAD-a, u Beču, pred nosom profesoru Pešlu. Godine 1896. na Nijagarinim slapovima puštena je u rad prva na svijetu hidroelektrana u kojoj su korišteni Teslini patenti na bazi izmjenične električne energije. Mnogima je smetala Teslina misija o besplatnoj energiji za sve ljude. Pod neobičnim okolnostima izgorio mu je laboratorij s mnogim nedovršenim patentima i osmišljenim idejama. Odbio je primiti Nobelovu nagradu s Edisonom. Njegova je najveća nagrada ostavština svima nama. Tesla je umro u hotelu New Yorker 7. siječnja 1943.